Sumak chishiguta charipaychi tukulla riku mashiukuna ñaktiwayraguma llukshinakpanchi kikinkupa rikuchikunawan nachu kaymi kapan la tulpa kunan punllagu rimashpa kagripanchi mashi Rosa Elena Chisa payka tandanajuymanta kapan kay pakarichi warmikuna kaymi kapan kay Otavalopi hambik mamakuna nachu shuk yachak mamawakuna kapan paykunaka atendishpa kapan ñukanchipa yachayukunawan kichwapa hambiukunawan nipanchi nachu paywan rimagrishpa kapanchi control de embarazo paywan tigranpanchi. Nuevamente bienvenidas a todos quienes están sumando a la señal de APAC TV. Darles las gracias por seguirnos todos los miércoles en estos programas especiales de La Tulpa, que estamos conversando con todos quienes son miembros de lo que es la asociación Pakarichi Warmikuna, asociación que atiende con la medicina quichua, ¿no? Esta asociación está ubicada en La Morales y Guayaquil, para más referencia en lo que es al frente de las piscinas Neptuno. Hoy estaremos hablando con la señora Rosa Elena Chisa, quien es mamayacha pastera, decimos nosotros, ¿no? Suma punjaguta charipa y mama alishamos kakapay. Pay compañerito kaypi ñuka kaypi invitas kamanda shina kaypi parlangka pashamushka kaypi kapani ñuka mi kapani pastera kaypi shina embarazada viksandi mamakukunata ñuka shina atendipani shina wawa ladushkakukuna kinrayma ima shina kapan urayma ima shina suchushka shina purita imena ushapan chaykukunata shina ñakuti atendipani shina acomodapani chay ña mama washaguta chay mara yalishpa shaguta kikindara riksipashun ya. Mama maymandata kapanki mashna wataguta charipanki. Ñuka mi kapani Esperanza de San Roquimanda kapani compañerito y ñuka mi kapani Rosa Elena Chisa y ñuka kapani 62 añuta charipani. Mama kikinga pasterao kapani nacho kashna ukunata ka masna wata ukunata charispa o pimandata kashna ukunata yachajushpashan parkanki. Ñuka ka ñuka paka familia kunapish na yachapanchu y ñuka llatami kashna ña yachajushpago kashna ñawpaman shina riparkani shina llata na yachachitaka yachachipashkachu nipi y ñuka llatami yachajupashkani kay pastigutaka shina yachajupashkani Rikuspa pitapa shukkunata rikuspa na ñuka ñakutiparrapash chayka ñuka ka shina primero wawapika ñuka shina shuk viejigo acomodaripashkani chayka ña shina imasha acomodakta ñuka shina yaypi yanka kaparkani chaymanta ñukaka ñakuti ñuka llata kashnami acomodawarka yashpaka ñukapish chashna yachajupashkani chashna katipashkani ñukaka ña 16 añoka ña wawayu kaparkani. Chaykuta llata justo tapurikpani. 16 años, 15 años shina ñukataka mañankapak shamuparka chay mañankapak shamushpaka ñukapish tiyariparkani chayka ñakuti ña 16 años ña wawayu kaparkani wawakutaka charipanimi 2 charipani 9 vivosta charipani 6 warmi 3 qhari charipani total 9 charipani shina kapani chayka chaymanta ñukaka ña chashna ñukaka ña pasterata kana ñuka chay primera vez ña shina ña
ña acomodawaparka chaykupi ñukapash shina ña chashna acomodawan nishpaka ña chashna ña yachakupashkani chashna katiparkani ñukaka piwan na derecharitapish derecharipashkani ñuka kusatallata nijipashkani kashna kaymanmi nanakun kaymanmi ladoshka kaykupi shina derechaway kashna kaykupimi umakuka tiyakun kaytaka chawpima chashna apaway nishpa chashna ñukaka nipashkani ñuka wasipillata kikinllata kustawan yanaparispa shina ñukaka tukuy wawakuta golpe wawakutallata chashna wasipilla shina acomodarishpa unkupashkani y ña hipaman nachu ña wawakunawan charishpa ña ashakuta experiencia rikushpa kikinllata ñachu ña wawakutapish kashnama tigrachispa ukuchispa wawakutatapish alli kachishpaka ña primero atención kuka ña mashna watakukunamantata kallariparkanki ña shuk warmi viksayukuna rikushpa rikuytaka ña 20 añomanta rikuparkani pero ña ñukapish ña shina cada ishkay wataku chariparkani wawakutaka cada ishkay wata o ishkay wata chawpi shinakukuna shinaku charipashkani nachu ña warmikunachis ña viksayu kakpi nachu imashta ña payukunataka rikushpa control nipanchik nachu español payukunataka imashta controlkunata rikushpa kapankichik ñukanchika controlkutaka ña paykukunaka ña mama pasterakunataka ña kutin paykukunallata ñana alli kashpa ñana ña shina purikukunata ñana ushashpa ña ladoma kinrayman ña puñuykukunatapish ñana ushapan kinrayman ima kakpika ña paykukunaka ña puñuytapish ñana ushashpaka ña ñukanchiktaka ña kutin acomodaway nishpa shamupan pastera mamakukunata chay ña kutin ña acomodashpaka ña kutin kachapani wakinpika de pronto como cada killawayman chashnapish tiapanchu control o warmiukuna ñana alli pacha kakpichu kikinpa makiykuna ima tiapan o frecuencia nipanchik cada killawayman chayapanchik wakinka shamupan 3 semanapi wakinka shamupan killakupi shina acomodarinkapak shamupan shinakun shamupan y ña wakinpika nachu nipanki nachu wawakunapish medio ladoma o imakupish chakiyukunaymanpish ladoma rin chayukunataka imashta kuinda urmapankichik mamawakunaka ña shutillama kapan ña shutilla kapan kashna yanka umakuka kayman y chaki kashnama yanka kinray muyupan chaykutami ña kutin shina muyuchishpa ña shina recto churashpa ña kutin ña acomodashpa kachapani y chaykunapika imashta rikupankichik o tantiapankichik kikinpa makikunawanllata nachu wawaka aligumi viñajun yashpa ima peso waypapish aligumi kapan yashpa imashta chaykupika rikupankichik chaykutaka chaykuka ña kapan si mamakukuna alli mikushpaka pay wawakukunapash alli gordo normal kapan ña kutin mamakukunaka wakinka na mikunata mikupan na munapan millanayachipan chayka ña wawakupish delgado kapan chaypi maski ñukaka maski nipani maski jugukukunata upyana kapanki wawakuka na alli llukshipankachu erkimi llukshipanka upyapankichik mikupankichik nishpa nipani y chaytaka warmi viksayukunata tullullaw kakpichu chashna rikushpalla nipankichik o viksawkunata imash wawata tantiashpa na wawakutapish tantiapanchik y mamakupash y wawakupash igual mari kapan mamakupish ñana mikun y bajarin y wawakupash ña chay kapan unos 8 meses o 7 meses pero uchillaku kapan yari delgado kapan yari chayka ña shinami kapan ña kutin ña wakinka ña mikunakukunata alli mikupan chay alli mikudurakukunapaka wawakukunaka ña alli wawa ña gordo alli kapan chayka ña paykunatapish nipani allimi pesoka allimi kan nishpa ña kutin nipani shinama kapan y chashnallata justo nachu mikuna hawagu alimentación hawagu rimanakpanchik nachu wawakuna sumak pacha viksawkunapi viñarichun warmikunaka ima mikunakunata ashtawan mikushpa kapana
Chayka mikunakapanchik mikuchmanta pani tauriguta, berrugukunata, shina arroz cebadagukunata, chuchucagukuna, quinoagukuna, chaygukunami alimento kapan, purutugukuna, habasgukuna, shinagukuna alimento kapan. Pero ñukanchik runa indigenasgukunaka shinagu mikupan, pero ñakuti mishagukunaka na mikupan, mishagukunapash mari chashna acomodaringapaka shamupan yari. Mishagukunarami yali unos 15 días pika ña shamupancha ña acomodaringapa. Runagukunarami chingaripancha. Runagukunaka un mes ta chinga, 2 meses tapish chingancha wakinka, shina kapa. Wakinbika nacha cruzarita ima cruzarin ñukanchik como runakunara wakinbika hospital ma rinajunchik shuk lado mandaka mishukunara ñakti runapa makikunamara chayanajunachu chashnash kapan yarinachu. Wata ringapa igual kapa paykukunaka ñakutin planota munapan yari viksagu plano ña hataringapa. Chayka ña mishagukunaka ña diricharicushpallata nipa watachiwanki nin. Después de cuántos días toca fajarnin. Chayka viksa pero ña wachashka hipa. Ari ungushkipa yari. Pero ña ungunallagu kashpami ña nipan. Ñami ña kaya semanaka ñami ungupanki, kaya semanapaka ñami ña paktapanki nishpa nipimin. Entonces shinaka watachiwanki nishpa nipan. Ñuka na munanichu ni barriguna hataringapa, quiero levantar planita nin. Chayka ñakuti watachipani, ña después de 3 días, 4 días shina watachipani. Na chay ratuka. Chayka mapa yawar oriajamunara kapan. Ñakuti watachipika harkaripan, chayka ñakuti sakipanera. 4 días. Chashata warmiukuna viksayu kakpi wakinbika yapatapash umawkunata nanachin o uma muyun o lanzaytapish lanzan chaykunataka de pronto hambiukuna imata yapanchu ama yapachashna kachu o imashpata chaykunaka shinaripan. Chayguka kapan kay plantagukunata ñukaka karapani, kaypi ñakuti yanushkagu shinallata apamuparkani. Chayka shina ungushka mamagukunamanga ña siempre ña ñukanchik pastera mamagukunaka tapupanchik alichu kanki inachu umata nanan ima nishpa tapupani. Shina ña después de 3 wawakupak hipaka como wawa nanay hapipan chashnallata ñukanchik madregutaka nanachipan. Chashna ungunashna yari. Chayka ñakuti chaymi ñakuti ñukaka kay higos pankakuta kay mikunaku illakpika kay higos pankakuta yanushpa shina karapani kayguwan y kaygundi shina. Ima hiwawakunata kayguka kapan alco miku hiwa, kayka higos mikunaku, kayka kapan nalva blanca y manzanilla y congona y ataco umananaypa kaygu cola de caballo shina kayku ñakuti shunkukunata nanachipan chay ñakuti kaygukunata shina ñakuti shina chapushpa shina yanushpa karapani. Y chaykunataqa ñakutin aliurallachu upiana o tutawukunaymi. Kay plantagukunataka hapipani antes inti taytaku nara llukshiykpillata kay plantagukunataka hapinakapa fresquitota chaymi hampikapa. Chayka ñakuti karapani mayllak shunkupi upyachipani. Chaymanta ñakuti yakunayakpika chawpi punllapish upyachu mandapani y chishipish ñakuti upyashpa ñakuti puñupay nishpa nipani. Y golpiukunata yanushpa yanishpa. Ña chay kimsa yari punlla kimsa viaje. Punlla kimsa viaje. Sumak pacha. Y imashpata kayukunataka indi manara hapishpa hapinakapan. Indi tayta rikushpaka como ña wañushka shina kapan. Chakiripan, anguyapan, chayka ñana hampikapan. Shinallata chay shinallata kashna verde guta hapinakapan ima planta guta kashpapish ñawakinka ñakuti nachu ña rukuyashkaka ña killuyashka kapan chaykunaka na hampikapanchu. Kashna verde guta hapinakapan shina guta. Kayukunapipas hari warmita rikupanchi nachu kayukunaka ashtawanka harichu o warmi plantawukunakapan. Kaykuka warmi kapan. Kay harika ñakuti shugu
shuk kapan, shuk yali ancho. Y kayukunapika warmi kapan. Hari manzanilla pishinallata ñanga raku kapan. Chaykunachu ali warmi ubiksaykuna. Chaykuna ali kapan. Y chashata plantakunapas maritiapan hari warmi shina maritiapan kay llantinllatarishka warmiku kapan ñakutin shina ñakutin ña harika ña yali ancho hanga kapan tukuy plantaku shina kapan. Y chashallata como aseo cuendagopi warmi mama okunaka biksayunakapika imaguanda de pronto wakinbika uyashkani chashna yakukunawanpas kunuyachispa chashna ukunawanpas armana kapan cuidarina kapan imashauta kapan chayukuna chayka ña shina ña pasto ña shina kay ñuka pastimantaka kay manzanillakuwan mandapani asyarichu. Chaymi ña punto hapishkakukunapash ña uchialla ñakutin llukshipa. Pero ña wawa llukshiskajipaku. Wawa llukshijipaku. Y wawa wawa biksagupi kakpika? Wawa biksapi kakpipish paykutallata yanushpa asyarinalla kapa. Shina mandapani. Wakinbika ñukanchikpaka rikupanchinachu chiri yakuwanpas armanallachu kapan o hasta kunu yakukunawan chayka embarazadaku. Embarazadaku kaña ungunalla kashpaka kakpika ñukaka mandapani shina arrayangu armachu o wakinga ñakutin urkuyurata munapan chayka urkuyurata tukuy plantaskuta hapina kapan umagu shina pallana kapan shinashpa chayguwa yanushpa armana kapan chay ña chirika ña chiri ña pasashka chirika ña gulpi llukshipa shina kapan. Y wakinbika chashnata imashtanchi presión alta kunata charikpika chaykunataka imashpata kapan. Chay presión altataka primero ñukanchik pasterakuka tapuna kapanchik ña embarazada kakpillata ñukaka tapupani nachu presión altata charinki nipani charinimi nipan wakinka na charinichu nipan chayka presión altawan kashpaka chay kunu yakukunawanka na armana kapanchu. Imashta yachapanchik si presión altawa kapan warmiukuna? Chay paykukunata llatamari tapuchipani yari nachu presión altata charipanki nishpa nipani chayka charinimi nishpa nipan charinkimi presión altata charinkimi nishpami niwarka doctorka nishpa nipan chayka na armana kapankichichu presión altata charika kay kunu yura yanushkakunawanka nishpa nipani na armana kapanchu chayka ña presión altata charika wañurinkamari desmayachipanchamari haykata. Llakima kapan justo chashna horaskunapika. Y chashnata warmiukuna biksayo kakpika ima mikunakunata na mikuna kapan paykunapa ama como warmi mamapas cuidarichu y wawa upash ama imapas sucedichu. Chayka mikunataka pero runa gentekunaqa más que nikpika entendipan ñakutin wakinka rikikunanpika arroz y fideokuna yali mikupanka chaykukunatami ama mikupaychik nishpa nipani runakukunataka chayka ña ñukanchik mikuna kapanchik quinoa, chuchukakukuna, porotukukuna, habasukuna shina muruchukuna ima shina yari shina mikuna kapanchik ñukanchik runa granugota ñukanchik granuguta yari shina mikuna kapanchik arroz de cebadakukuna, coladakukuna, verrugukuna shina mikuna kapanchik taurigukuna chaymi ñukanchika fuerzata charipanchik unkunkapapash yari shina kapan. Ari mashiukuna chisnami rimashpa kanakpanchik ima shinami cuidarina kapan biksayu warmiukuna ima hambiukunawan chisnata ima hiwaukunawan de pronto armana kapan ima mikunakunatapash imaukunata ima mikuna kapan chashata mamauka nihupanmi casi desde los 20 años payuka ña chashna warmiukunata rikuspa kapan 42 años de experiencia da charipan mamauka nipan ña ñukapas 62 años da charipani y desde los 20 años estamos para 42 años de experiencia da charipan chasnakunata biksayo warmiukunata rikuspa paykunapas atendispa kanahupan kay asociación pakarichi warmikuna ukukupi paykuna kapan
Kay Morales y Guayaquil, Cayucnap, Kay Otavalo, Kitigupi, hasta aquí una garrixpangichimi, Kay Piscinas Neptuno de Panchi, Chayucunapi me atendían a Jupan de lunes a sábado de 9 a 4 de la mañana. Kayucunawan estaban rimas pa Katingapa, ña Tigran Panchimasiukun. Comienza tu día con Café Río Intag. Con la mejor selección de granos de café del Valle de Intag. Café con sabor a resistencia. Así es, amigos, amigas, como les comentaba anteriormente antes de la pausa publicitaria, mencionaba que la mamá Rosalena Chiza tiene 42 años de experiencia, viene atendiendo a las personas embarazadas con toda experiencia, ¿no? Eso de 42 años, y que ellas, tanto como ellas y otras mamayachas, vienen atendiendo en la sesión Pacarichi Huarmicuna, que están ubicados en la calle Morales y Guayaquil, nada más cerquita al frente, ¿no?, de lo que es las piscinas Neptuno aquí en Otavalo. Así que si usted quiere atenderse de pronto diferentes dolencias también, lo que son espantos, pasaditas de huevo, lo que se dice para los dolores musculares también, no me acuerdo, masajes musculares también, y otros diferentes ámbitos de experiencia que tienen, ahí están atendiendo de lunes a sábado desde las 9 a 4 de la tarde. Mamá Juñacticatis para Rimapasun, justo ña warmi biksayo kuna ña ungu na punjagu pechayakpika, ima okunatata ministispa kapan ña chay punjagu kunapika. Ña chay ungu na ña nanaygu hapipika ña kaypika ña ña ashtawa nanayka ña aumentaripan, hapitaka hapipan wakindaka 8 minutos, 10 minutos, shina yanga carrupi hapipan, y wakingoka ñakutin yanga ña 5 minutos ñakutin yanga hapishpaka ñakutin ña chaykukunaka ña uchalla ñakutin safaripan. Chaykunaka ña haykata 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos, shina yalishpa, ña cada 1 minutos ña kakpika ñukaka kay yakukuta karapani, kay plantaskunata yanushpa shina karapani, ña shuk shina pilchikuta, shina pilchi yakukuta, chayka ña ashtawan ña nanayka ashtawan aumentarishpaka ña ashta sudachipan, shinashpaka ña safaripan. Ña chay ña safarishka hipagu, ña chayka ña kaykunawan ñuka atendipani ña ungukpika ñakutin kay grasagu y guantesgu churakupani, y shinashpa ña kayguwan shina ñakutin safarishka hipaguka ñakutin watachipani, shina pupungutaka, shinagu ña mamagu ñakutin safarikpika ña pay wawakutaka ñakutin ña cordonkuta kay tijerakunawan kaykunawan atendipani, chaykuwan shina cordonkuta ñakutin fitipani, shinashpa ña wawakutaka ñakutin chuchuma churashpa chuchuchipani, ña chuchupan, ña ali ña chuchushpakapi ñakutin ña rupakunataka ñakutin churachishpa ñakutin ña mamagupaman ña kimichipani. Ya, y chay rato llata ñachu maquímica mapas kuno yaku wana o ima fiundu wana ña limpias pasakipangichi. Ñuka partimandaka shina ña ungushpas ña shina ña safarishpakapika wawakutaka ña armachipani kuno yakugu armachishpa ña rupakuta churachishpa ña mamagupa ñakutin kimichipani. Shina pani.
Y mamago kaypi shuk tapuyukunata charinakpanchik kay ñukanchik panachukuna rikuchinakpanchik shuk tapuyuku kaypi rikuripan. Nipan saludos pakarichi warmikuna. ¿Qué tipos de cuidado debe tener una mujer que está embarazada y tiene amenaza de aborto? Nipan imasta chayukunapika cuidarina kapan wakimika wawkunata ima shita nasnalla rikupika. Shina abortashpa shitankapa shina kakpi. Chayka shina gukuna shina abortankapa munan nishka shamupanmari. Nana, pero na justo chayman denoka na ama abortachu cuidarichu imata cuidarina. Chayka ama abortachunka ña paykukunaka ña ama abortankapaka wakinka shina kapanñari. Wakinka shina imagutapash gulucinaguta munaymanta abortankapaka nanayka hapipanchayari. Chayka ña kutin ña nachu imatapish munarkanki ima nishpa ña kutin ñukanchik partera mamakunaka shina tapupanchik. Chayka shina chayta munarkani, chayta munaymantallami kashna nanayka bajawajun ima nishpa nipan. Chayka shinaka chay imaguta munashka kashpapish chayguta mikupay nishpa nipani. Chayka ña kutin ña chayguta mikupika ña kidapancha abortanaka. Shina kapan. Iwakimika ima forma tiapanchu astawan cuidarina kakpi wakimika shuk warmikunallata medio débil kapan cuerpo llata wachariskamantallata débil kapan, ¿no es cierto? Y chaymantapish wakimika wawakunatapash con embarazos de riesgo wakimika nipan. Chaykunapi rikushpaka imashinata cuidarina kapan paykunapish. Paykunapash ña kutin wakinka mikuytallataman ina mikunkapa munapanñari. Wakinka ima abortanata ima munapanñarinka. Chayka ña mikuyta na mikupan, na mikushpakan millanayami, shina na yalinchu mikunaka ima nishpa nipanka. Chayka maski shuk arroz cebadaguta, shuk amintaguta mikunalla kapanñari. Shinakukunata mikushpaka ña mikuykunataka kallaripanchamari. Jugukunata upyana kapan. Maski mikunata ina munashpapash jugukunata upyay nishpa mandapani. Chayka jugukunata upyashpaka ña kutin ña charita ushapanka. Shina kapan. Ñakti kaymantata tigraspa ñakti wawakuna ña llushikpi chay wawakuna chayra llullulla wawakunataka ña mashna killa hipakumanata mikunata pacha mikunata karayta ushapan. Wakinkunaka chay rato llukshin ña chaysh punllakuna mikunatapish karana uyaripan uy mashnakuta chaypika rikunakapan. Na karana kapanchu chayra wawakumanka ñukanchik pichukutallama karana kapan. Ña wawakunamanka karana kapan ñuka partemantaka 8 meses o 6 meskumantaka maski ashagu ima kachi mikuykutapish lambichinalla kapan. Chayka paykukunapash ña shina ashagu shina lambichikpika paykukunapish ña mikujupillata mañapancha wawakukunaka ñukanchik mamakuna mikujupi ña mañan chayka ña 6 meses shina 8 meskukunaka ña mikupanñari mikunakutaka ña cucharawan ashagu ña mikuchipan. Y mayjan mikuna kachiuktapish kachi mikuykutalla karana kapan. Y mikun chay mishki mikuna mishki mikunakuka nali kapanchik wawakukunapaka. Wawakukunaka yanka shuk ña waklipancha ña biksaku waklishpaka yanka ña killuta yanka imapish mishki mikuyta yanka yunas mikushkashna yanka shinatami kakapan. Ñana alita kakapanchu. Entonces mishki mikunaka ima nishpaka entonces mashna watakunamantata ña karana wawakunamayman entonces. Maski ña watakumanta karana kapan. Kachi mikuykutalla karana kapan. Yali. Sukta killamanta o 6 mesmanta, 8 mesmanta ña shina. Mama ña ashagu lambichishpa ña kakpillata paykukunaka mañapancha. Chaykamanga pichukukunawancha parana. Pichukuwancha ña parana kapan. Na llullukuman karapika waklipankama na karana kapanchu na karana kankichu nishpa ñuka partemantaka nipani. Y chay
wawa mama gutaka imatata shinapankichik kikin o imata shinapanki kikin oka. Ñuka pastigumantaka ñukaka chay placentagutaka wawa mamagutaka ña shina pampachun kaypi kapan tullpakunachu chayka shuk 1 metro kashnaman pampaykuta pampachu mandapani. Shina. Y mashpata chaykutaka kachapankichik. Chaykutaka ña ñuka pastimantaka ñukaka shina pampapashkani ñuka shina unkushpapish chaymanta y shinallata ñukaka mandapani. Chayukuna ali kapanto nachu. Ñaktik wawa ukunapi nishpallata nachu ña cuidajukpi ña pichukunapi charijukpi aseo hawawka imashta kapan wawa ukunawanka. Chay wawakunata asiyuta shinankapa? Wawakuta asiyuta shinankapaka ñukanchik pero ña unos 7, 8 meses llukashpaman ashtawankari mapayaytaka mapayapa pero ñukanchik armachina kapanchik shuk punllakuta yalishpa ña armachina kapan llullukutaka ñukaka armachipanimi ishkay semanakukamanka cada punlla chaymanta ña shuk punllakuta yalishpa armachichu mandapani ñukallata armachishpa sakipani. Shuk semanakuka cada punlla ishkay semanata armachipani ñukallata armachipani ñuka watachikuni y armachishpa sakipani. Shina chayka ñukapish cada punlla watachipani ishkay semanakuta y chaymanta chaypa ña ishkay semanakumanta chayka ña kutin shuk punllakuta yalishpa watachipani. Wakinpi chashna warmiyukunallata uyashkani na watarinkapak munannipak ña chashna wawaku llukshikpi chashna na wataripika imatata sucedipan chashna warmiyukunata. Shina ina watarishpa kashpaka como ña wawa kay ubiksapi tiyakuk wawa mamaku chay wawa mamakumari urayman suchupanñari urayman bajapan como ña chay wawa paktashka gushna yanka kay urayman bajashpa uraman shina nanachipan chayka pero ña chaypi quedapanñari ña ina watarishka mamakukunapak. Pero ñakuti chashnallata ñakuti shuk embarazo samukpika chaykunaka nachu perjudicial kapan imapish nachu waklima sakipan shuk wawa samukpi. Na waklipanchu. Chayka ña shina ñakutin ña urayman ña shina ña rishpaka ña molestapanmari ñakutin bañuman apapan cada rato apapan bañuman ripan. Chayka ña ina watarishka mamakukunayari. Chayka ña bañuman rin paykunallata ñakutin ña hipaman ñakutin watarichiway nishpa shamupan. Paykunallata shamupan ña na alichu kani chashnami nanakun unkuna nanashna yanka chay kani shina nishpa shamupan chay ñakutin chay wawa mamakutaka ñakutin chayman ñakutin apashpa ñakutin watachina kapan. Y ña chashna ña wawaku llukshika hipa warmi ukunaka ña ima horamanta ña medio hatarina pacha kapan ña esfuerzokunatapish shinanalla o ñanka chayshu punllakunaman ña imatapish shinajunalla o imashta kapan chaykupika. Na chayka cuidarinama kapan ñuka partimantaka na munapanichu hatarishpa purinajuchun ñuka ña killakuta aliguta maski cuidarishpa maski hataripaychik kusa taytakunatapish ñuka nipashkani maski killakutaka cuidapaychik maski sano ali hatarichumi ñukaka munapani ñukaka chashnami hatarishkani chashnami ñukaka cuidarishkani chaymantami ñukaka sano kani ima nanaytapish kunankamanka na charipanichu nishpa nipani. Sumak pacha. Y wakinpi bueno no sé chaykarin shuk parlo yaripan pero wakinpi warmiyukuna ña wawata charishpa wakinpika depresión o malestarta nipanchik paykunapash como wakinpika shuk lado mandaka wawakunata ima na charita munashpa ima charinajun chay uradukunaymanka imatata shinana kapan warmiyukuna ima o abuelakuna ima imatata como de pronto yakukunata imapish karana o imatata chaykunata shinana kapan.
Chay wawakunata mamagukuna enamunashpa charihupi. Waki ari wakimika nachu depresión ni panchi wakimika chasna chari. Shinawakuna tiapantashna mamagukuna wakinga wawata enamunapan shina wakinga ñakuti tayta ñakuti como mama cuenta shina llakishpa shina cuidapan y mamaka ñakuti inayapan aykim shina tiapan mari. Chayka ña mamakuka yangata kan ña shuk 5 años 4 años ukuna shina ukuna mikunaku ima karankapapash na yangata kanga chayka taytakunarami ima venga tomar cafecito ima nishpa ima lulunki imapish shina karapanyari ñuka rikupanyari shina purishpaka chayka taytakura cuidanyari. Y wakinmi chasna napechu tayma kungapapas munakpika de pronto. Shinapish tiapanmari pichuta na kungapamunan kayna unos 2 meses por ahí chayra chayka Santa Isabel piyari shuk pero madre soltera kapan pero novioka shamunyari wasimanka chay chapankapa paykuka nimamanta na chuchuchin lichika hasta hunda kan pero nimamanta na chuchuchin chuchuchiyari nini nani ñuka pichu waklinkamini nani na chuchuchachuni chayka titawa charijo pero mama chay karajupanyari titataka mama cuidaju payka yanka unkuylla unkushkasirikupanyari watachiniyari. Pero chay tetakupika ima lechekutata leche chay tarrina polvogota polvogota karajo chaykuta karajuparka pero lecheka hasta yanka rigarikun hasta hundashka nanachikun pero chuchuchininimari wawata kimichini no nishkamari mitsarijun shina ukuna tiapanmari. Yaki ukuna tiapanma. Así es, amigos, estamos conversando cómo es como el cuidado dentro de todo el proceso del parto y posparto, ¿no? Para que tanto la mamá y el bebé crezcan de la mejor forma, ¿no? Y mamá guñato kurispa acá y entrevista guta kangapa y mata shini pangiman chasna kuitsa tiao kunata chiraya ña wawa kunata charihupi paykunapas ali kachun y wawakupas ali viñachu. Chayka paykukunataka ña shina jovencitakukunata colegiopi purijukunamari embarazadakukuna tukupanyari chayka riki shinallata ñakuti acomodarinkapak shamupanka chayka ña más que viñachinki nishpa nipanika chayka ñakuti noviota tapuni shina ima tiarisha ninchu ima ninda nishpa nipani chayka tiarisha ninmini tiarisha nishpa niwajun nishpa wakinka nipan wakinka ñakutin na ñukaka munanichu tiarinkapaka na tiarishachu tiarishu niwanmi pero na munanichu tiarinkapaka nishpa nipan shinawakuna tiapan. Y kikinpa comunidad kunapi chasna yachayukunawan shuk de pronto kikinpa ushiyukunayman shuk aylluyukunayman shuk el pastuyukunamantapas yachakushpaka tinajunchu o chinkajun kashna yachakuyukunaka. Ñukapas shuk ushikumi shina más que mamitapa trabajota ñuka yachajunkapak munani shina ñukapas mamita más que yachachiway shina nishpa nipan chayka shuk ushikumi shina katijupan. Sumakpacha. Chaymi nini yachajunami kankichi nishpa ñukapas nipaniari chaymi ari mamita shina ñukapas katinkapak munani nishpa yachachiwan mamita nishpa nipan. Sumakpacha. Y imatashi yuyankima si kashna ñukanchipa runa kawsayukunaka chingashpa kakpika. Ña chingashpaka ñana ali kapanka abishka shina ñuka partimantaka llaki kapan wawakuka kunanpika yali puntakunami wawakukunaka wakaytapash nasishpa urmashpapash ina wakankaparka y kunanka yanka urman yanka rikunajupan wakaytapash hasta como juizopi cuenta yanka wakapan
yali vivo kuna mari nasiri hopan yari kuna pika. Shinama kapa. Ñukanchipa runa kawsayukunak sumak pacha capaz que estaban ari kay hambiukunawan ñukanchikarin comunidad kunapi parapanchi nachu. Challata kashna hambiukuna chinkapika ñukanchipa comunidad kunaka imashi tukupanman. No, si chaykarin bashi ñukaka ñuka partimandaka llakiripani shina gentekunaka shamupan yari tukuy punllami ñuka atendipani watachina, acomodana, tukuy punlla shina wasikumanka shamupan runa gente kashpa, mishawakuna kashpa shina shamupan. Chayka ñuka chinkaripika pishi atendiyashpa ñuka llakiripani. Chaymi ñakutin nin pay pacientikunapash nin ama wañunkichu nin kawsankilla nin pita atendinka nin pishi rikunka nishpa nipan. Llakilla kikinba número guneta ima yachapanki mama. Yachapani. Número de teléfono uta karapay shuk mashiyukuna uyanahushpa kikinba llaktakunaka ima lado yokunapash kimirishpa kapachun chashna warmikunawan de pronto. Ñukapa número mi kapan 0988-591-414. 0988 591-414. 591-414-246-810. Así es, amigos, amigas. Si ustedes se quieren atender con la señora Rosa Elena Chiza allá en la comunidad de San Roque, en la Esperanza de San Roque, ustedes pueden comunicarse al 0988-59-1414, justo lo ven en pantalla, o si no también ella atiende en lo que son las instalaciones de la Asociación Pacarichi Huarmicuna. Esto queda en La Morales y Guayaquil, frente a las piscinas Neptuno. Pagi mama kay una man shamus kamanda ñakti imara su punja ukneima toparispa kanajupashun. De mi parte también agradezco a todos quienes han estado con nosotros en la señal de APAC TV. Estos son los conocimientos ancestrales que seguimos compartiendo con todos quienes son miembros de la Asociación Pacarichi Huarmicuna. Esto fue La Tulpa. Hasta la próxima.